Добар ден, драги мои, добри луѓе, се надевам дека ви се допаѓаат овие каркасти што ги правиме. Денес сме у Ниш и тоа е, не знам, мене ми е чест и задоволство да го запознам овој дечко, сите го знаете, верувам дека сите го знаете, тоа е Чао. брат мој, Тебра Локо, фамилио бе, Арса, Бетонка. Кој ти е најомилен лик од тие? Па брате, за сад ми и далje фамилија, најомилени лик. Али сад мртва трика, брат мој фамилија кој е туч. Идемо десно. Ово... Кој е бољи брат од нив двојица, али мени за сад брате, фамилија. Фамилија, да. Мене брат мој ми е најомилен лик. Да. Па и свима брат. Многу е јака фаца. Кажи ми, пред да почнеме, како си, шо правиш, дали си добар, како Ниш? Добар сам брате, него сам сад нешто задња 2-3 дана мало болестан и тебе јуче баш кажем реко да зовем дечка да му откажем долази из Македонија. Ово, али ево додас ми е мало боле. У Ниш е добро, брате, лагано, после вас води малу 3 цвета с бадета изрежено, брато. Да се, брате, завртимо мало. И тоа е тоа, класикица, брате. Би го менјал ли Ниш некојаш, брат? Не. Мислиш да би се преселио некаде? Да. Мислам за друг град у Србија. Не. У Србија не. Али бодо сака бишо можда мало иностранство. Мислим, можда ја и са женом ми планирам мало да одиме у Камбоџу ту. Да одиме мало у Камбоџу. Дете кад на мало сад порасте, да мало, брате, да га мало челичимо, од джунглица мало воќе и то, али сад за други град у Србија, брате, дефинитивно не. На кружни ток идемо лево. Ама таму, саш, таму да идеш да живееш или пак да си се вратиш тука? Па да живим, брате, али можда типа воло би да одем, 6 месеци таму. 6 месеци овде, да. Кад е зима, јас сам таму е сезона, таму нема киша, не е кишна сезона. Значи, а кад е во, пази за да немој овог да... Поише сакаш лето, у принцип. Поише сакаш лето и... Па да. И топли денови. Да, видих. Кажи ми, кој е Марко Арсич, брат? Марко Арсич, брате, па ништо обичам, брате, човек из народа, ево, мало пред исто причам, ти ме питаш мало пре, чудом да ниси, да не живиш у БГ и то, ту сам ја, стари другари, старо све ко некад, Blame, брате, ето едното што се променило мало, снимају се клипови, сад имам и породицу. Марко Арсич, обичан човек. Simple Man, знаеш онај нешто го има на украинец, Simple Man, не знам да знаеш, не? Го знам. Ама не си се променил со славата, со популарноста, така? Па ја, брате, мислим да нисам. Не да мислим, него сигурно нисам. Кажем ти, јас идеме, ево сад смо били у кафиќ, брате, то ми е другари из основна школа, брате. После идемо у 3 цвета у кафану, то су ми другари тамо из Дурлани, из Врешине, брате. Виджам се с другарима, брате, жена ми, забављамо се 15 година. Значи, све е нормално. Немам ја нови другари, садаш као преселим се у БГ, одем за Београд, брате, и онда као... сад ја имам нови другари, дружим се, не знам, нија с ким да им не набрајам имена, с неки познати певачи, кретени таму и дебили. Реално. А другарите се сменија во врска со тебе? Као, дали се љубоморни, зависни, па... Па, брате, пази. Знаеш како јас сам поделио другаре, пошто сам ја бил неки проблем раније, па сам морал мало да бежим, брате, из земља и нисам бил ту 8 година. Кој е остао другар да ме позове таду то време, кад ја нисам бил ни фамилија... Кога ти е најтешко, да. Кад ми е најтеже било кој е звао, тај ми е и далje другар, брате. А ко nije звао, а кад сам ја дошол у Србију и као, ај сад да се дружимо, брате, опет, јас сам рекao, брате, извини буразеру, више нисмо другари, брате. Реално, да. Тоа е реално. Ама тој им го кажуваш онака одсечно, не, да, брате, нема ми шта се дружимо, шта ти ме наговори. Па да, кога не си ме викнал, кога ми било најтешко, да. А сега е многу лесно сега. Брате, још ја знаеш кад сам отишол тамо, људи су причали, тај ќе да пропадне, брате, капираш, готови, нема. Али, брате, јачи него ика, да? Па добро, да. Добро, иде добро све. Па ајде да почнеме од тоа онда интервјуто која сака, мислам, која за стендап комедија, да. Кажи ми, од каде таа љубов или одамна си сакал да бидеш стендап комичар или као дошло тоа? Па и тука сам био мали, брате, волео сам да причам вицеве, да се зезам и то био сам увек као неки кловн, знаеш.
U društvo. U društvo, da. I onda sam jedno vreme i probao da radim taj stand-up i to, pa mi nešto nije išlo, pa sam bio i za BG, pa su me tu ishejtovali kao naglasak niški, oni ne razumiju, znaš. Го гледав тоа A, и ти кажа деме како сакаш да идеш у Белград, Да. мораш да збориш на... beogradski To je naglasak, da dijalekt, malo da. da se promenim i to. Ама ти им рече дека не може да... Pa ne može, brate, de. I eto, i onda posle sam bio u kinu, tamo sam radio par godina engleski, Аха. kao nastavnik engleskog teacher u obdanište. I, brate, ovo, eto, onda, brate, familije ispala slučajno. Da, levo cepi tamo. Idemo da operemo kola, brate, došao bomba, Da. brate, kola. Прљава ми е колата, катастрофа. Brate, kao da su u džunglu bili, kune vam se, brate. Kažem, idemo sad da prođemo kroz ono da operemo auto. Може. А кажи ми, зашо отиде у кино? Pa, Što se brate, sluči? malo sam neku vutru, brate, kapiraš, i tu se malo bila zebancija. Јас сум слушал све, сум ти ги гледал и подкастите кај што си гостувал, ама еве за публиката у Македонија малце поблизу да те запознае. Da, pa, brate, znači, malo tu bila vutrica neka, travica, tamo, vamo, klasika, trava nije droga, trava je lek, od šta se leči, Realno. gnjivko. I ovo, navatali me jednom, brate, navatali me drugi put, treći put već. Bilo tu malo više, kapiraš, i onda sam dobio 3 godine zatvora i rekao, ma da ležim, samo ću izađem još gori, brate, kapiraš. Реално. Da, i onda, brat, zapali za kino, kupim, brate, kartu i odem. Idem Зашо tamo. баш кино? Tu sam imao jednu drugaricu koja se bavila tim teachingom, a i, brate, ja iskreno ne znam mnogo stvari da radim u životu. Nije me sramota od posla, me razumeš, vozio sam ja i taksi. I radio sam ko konobar, ali pravo, pa će skrenemo. Vidiš ovde da je ovo malo. Аха, да. Upadaš tu, brate. Nije me sramota od posla, ali gde sam mogao da odem sad ja da pobegnem, kapiraš, i da nađem brzo posao kao neki vozač taksija, niko ti neće da papire, ti si na poternici i to. I onda sam ja otišao za kinu, tamo bilo lako da se na crno nađe, znaš, evo ovde se sao. Да, позив. Tu se parkira i mi upadamo sveći. Tu se, ovo kako se zove, lagano nalazio posao na crno, kao što se engleskog kino? tiče, da. А И ти ја- требаше да бидеш учител по англиски? Da, Професор по англиски? da, pa pričam ja engleski, pričam, brate, ono super, ko materinji. Да. I onda mi to bilo najbolje i dobro se zarađuje i to je to. Tamo sam ostao, brate, hello. А после кино? Posle, U Kambodža? čekaj, ovaj dečko koliko liči na Bogdana Bogdanovića, kaži. Znaš А, Bogdana, да, neko što го знам kaže? бе кошаркарот. A, isti, brate, mili. Ovo, šta si teo da mi pitaš? Од Кина у Камбоџа после се пресели? Da, zato što je počela je korona i onda smo počeli kao stranci sve više i više da gubimo vize. Аха. Da gubimo vize i onda... Требаше да ве депортираат назад сите да Da, pa вратат? ne da nas deportuju, nego tebi ističe viza, ti mora da ideš negde, brate, a ja nisam mogao kući. А, реално. I onda, brate, bilo jedno ostrvo tamo, Korong se zove, i ovo jedan ortak mi kaže, brate, idi tamo, ima dobre žurkice. Tad u to vreme je to ostrvo, brate, bukvalno bilo divlje ostrvo, koji iz filmova. Mislim, Da, divlje im, znaš. Ама имало нешто. сигурно. Imalo nešto, da. I onda ja odem tamo ostanem skoro godinu dana, pa posle drugi grad 3 godine i na kraju ostanem. Sad mi to kod druga kuća, jedva čekam Ама da тоа odem. сам или со жената? Sam. А жена ти е у меѓувреме у Ниш? Žena među bila, da, iz Kine došla, brate, za Niš neko vreme. И како у Камбоџа? Ekstra, brate. Што се Екстра. мислам гледави тие што ги јадеше глупостите. бра. Pacovi, brate, Pacovi. ovo, ba jeo sam svašta, Добро, не brate. ти беше страв, брат? А? Не ти беше страв? Straf, šta je straf? За да јадеш као... А, да страх. си- Страх, да. Ne, Пошто, нели, од тоа, не знам, од лиѓето бидна корона да се еш и ти идеш тамо и јадеш. pa, brate, znaš kako? Мислам, ми беше језиво дур гледам, Знам. ја викам, ле, човеко, браво, свака час како ги јаде. Ali ja sam i, znaš šta, neko će kaže, gledaj ga, brate, jede ovo da bi imao pregledi na YouTube, boli me patka da vam kažem, brate. Znači, Pa, realno, da. nego ja i, što se nisam snimao svašta sam jeo, brate, kapiraš, Da, i be. pre nego dok krenem vlogove, on kaže, to sam se mnogo ispovrećao bio, brate, kao neko jaje, brate, i unutra živa, brate. Fetus nešto? Fetus, neki kuvani tebra,
znači, neposoljeni, ništa, ono ti otvoriš, ono, gledate fetus, brate, kapiraš? Da. To je bilo pre vlogova. I onda volim da probam te neke zebancije. Sada saš da vidiš da probaš. Da. Znači, to bi bilo najgadno nešto što si go probao. Taj fetus, da. Čak i pacov mi nije bio toliko gadan. A što беше najubavo ti je? Zmija nije loš. Zmija da? Ta zmija na skaru, brate, ima ukus kao riba neka, pastrimka. Da. Samo što oni ne umeju da spreme, oni to bace na skaru, ono izgori na vatru, brate, razumiš? I kao, evo ti jedi sad. Nema to malo kao, ovo kako se zove, neki sos, brate, neki beli luk, brate, umoči ga, znaš, nešto koliko, nego, brate, on ga preprži ga na vatru i kao drži jedi. Da, ne je to. Da, ali nije loše, staj, daj ti znači, otvoriš prozor da imamo. Ajde. Radi li ovaj nešto? Brate moj, može li da se? Čekaj, on će ti naplati. Ona? Smo još uzeli sme. Dobro. Onda smo lagano. Кажи ми која почнува фамилија бе и како почна целата твоја приказна околу тоа со Инстаграмот? Sasvim slučajno, brate. Ja sam se napio jedno veče jako. Збориме кога си бил U kinu, da. U kinu sam bio i prvi put, ja sam možda imao nešto, brate, 1000 followera, pratilaca, prijatelja svojih, da. Neki koji su već otvorili. Ćao, brato Bogdanović, šta ima? Gde si, be? Evo, snijemo neku emisiju za, brate, za Makedonce, moju braću. Da, brate, da te pozdravimo, brate. Koji će ti problem? Znaš, ovaj, brate, 650, najskuplji kad dođu gosti. A kad sam samo, onda ovaj najjeftiniji. Ja još kašljem, brate. Će mi donose banane u bolnicu. Не бе, таман Шалим си, се. бе, мислам. И кај нас го имаше тоа и го поминавме и Neki virus. некој вид. To je to, brate. Drži za tebe, Borazarče. On si ode, a? Ništa, samo, brate. Да идам? Da cepaš ovde, pa staneš onda A, isprski, pa, onda... Znači ti pokaže sam. I... Stani. Ќе да затвориме се. Još malo nazad. Мало нас. I, brate, napijem se ja to veče i onda slučajno upalim te filtere, vidim ovaj familija filter, tebra. Тоа е Квазимодо, така? Quasimodo se zvao, da. I tu izlupam neke gluposti, bla, bla, bla. Kad sutra, brate, ljudi mi šalju kao radi to, šljakaj to. А од I ja onda нигде kažem- никаде. A? Од нигде никаде. Da, od nigde ništa. I onda, brate, aj malo, pa nešto sitno. Pa onda kosovski boj, brate, klip, pa roditeljski, to je se samo И тоа krenulo svojim putem, da. А добро, овие карактери, бе, као ти, мислам, као ги смисли? Вистински ли се сите карактери, бе? А? Вистински ли се сите карактери? Постојат ли тие? Pa pazi, vi kao brat moj, Брат мој е легенда. familija ne postoje, brate. Za betonku sam uzeo malo glas od mog drugara, jednog prijatelja, brate. A Bane iz Vežinu i Petrović postoje, koji su likovi koji se ne pojavljuju. Да, не се појавуваат, ама се Da. вистински ликови. Da, Тоа da, сега da. ми го каже, искидаме да се видиме. Ja kažem, evo posle u kafanu, brate, Da, s Baneta iz Vežina. Da mi nije ovde kao malo svetlo, vidiš? Od ovog pozadi. Да, сега е малце, ама оваа ќе се така да. Dobro, brate, dobro. Затоа се две да ги... Da se kombinuje. Кажи ми, тоест фамилио бе просечен, типичен србен? Pa kao, Мислам, тоа го имаме у Македонија, не е исто, така да. така, da, ali familija je u stvari na kraju dobar lik, znaš, on uvijek ispoštuje. Ali je težak čovek, brate. Тежак е човек, Тежак и е кад човек. мени е тешко. Da. Znači, ovo, ne voli ove što su lenčuge, voli da ogovara malo komšiluk, priča svima desi be familijo. A nastalo je u stvari tako, jer sam ja mrzeo, brate, ranije dođu likovi i onda, desi be familijo moja, zovu si se zove, evo ga desi je moja familija. Da. I onda je tako je nastalo desi be familijo. Iz toga što me nervira, a sad me svi zovu familija, brate. А брат мој? A brat moj je nastao slučajno, brate. Pa bio sam izbacio isto nešto bez veze. Idemo sad malo, čekaj, sad ćemo. Isto sam izbacio nešto bez veze, tebra. Da on sedi u školsko dvorište, nema pare. Ништо не прави. Ništa ne pravi, da. И цело време се позајмува од Pa баба му. obave, da, i on tu nešto, i ljudi su isto, pa daj malo radi isto ovo. Izvini, brate, malo me muči ovaj kašelj.
Jel idemo? Da, idemo. Ne mislim. A, vamo. Pa će ni kaže, brata. Da. E, sad ideš pravo, polako. Polako baš. Kad vam pokaže stop, ti ga izbaci iz brzine. E, stop. Još malo. E, to je to. I sad ga izbaci iz brzine, to je to. I sada da puštam? Da, ništa, da. Sad će prođemo, brate. Malo da se osvežimo, brate, lagano osveženje, Evo, brate. me faća malce strah u ovakve stvari. Jel da? Ne voliš ovo? Klaustrofobija, znaš ona Da. ili... Ja sam isto klaustrofobičan, brate, ali ovde prolazim najbolje mi da perem kola, brate, znači nema šta Da, ne pereš ti se da se nema šta je to, brate, za 5 evra on reši sve ovamo, poslije možda usiš, ali neću si samo sam. Ne, ušte da... Nemoj da me teraš da ti usisam, brate, ljubite, brate. Sam usisavaš? Sam usisavaš, imaš i parfeme. Ne, to je... Imaš i one parfeme kao da se... Ne, to je too much, hvala ti za Da. ovo, veš. Dojdov u Niš za da isperam kola, inače me беше katastrofa. Иначе морам да ви кажам дека кога идевме науму дека гутнав малце патот, тоест он ми кажа исток да го барам и ја го барав исток, ама не го најдов. Идевме до Алексинац и се вративме назад, го најдовме истокот. Ниш исток. Промашиве. Ел, да ќе се чуемо лепо, а? Се слуша, да, ќе се слуша. Јел да? Да, скроз. Добро. Нема гели. Кажи ми за бетонка и за комшо, брат. Брате, комшу sam morao da ubacim kao lika, Kao da bio некој фин. da ima jedan fin da bude, da ne kažu vidio vi, brate, stvarno sve stoka. Катастрофа. I njega sam ubacio kao komšiju, znaš, gde će, kao familija ga voli i brat moj ga voli, ali opet vole da ga malo zezaju, da ga kecaju, brate. Tako da će, a znaš gde će prođemo sad? Sad će, brate, da ti pokaže, idemo u Durlan odavde. Da, pa Durlan je... Da, u Durlan da ti pokažem, brate, gde je kladionka kod Slatku kuću, brate, gde je pijac što radi bakije, da si gledao te klipove, sve. Сум ги гледал, значи сам да кажеме на публика дека све уствари постои. Sve postoji, da. Све постои, не е ништо измислено. Ništa. Na kraju će da izbaci, na kraju, ako hoćeš, brate, Сакам. kad editujete, da izbaciš sliku iz 3 cveta, zbadeta iz vežu, Да, обавезно. da vide ljude. Da, sve postoji. Ništa nije izmišljeno, brate. Тоа Mislim, likovi su izmišljeni, ali mesta gde oni idu, gde žive, ništa nije. се... Nije izmišljeno. А добро, луѓето што ти викаат од мислам прв пат кога почна другариве и све, као Aha. тера и цепај за овие што ги спомнаш кладионка, за Бањи изврежано, за Петрович. Они не се такви у... Ne, svako ima svoj posao, nisu da... Sad ću da ti ispričam, brate, znaš, prošlo možda 2 godine od klipova Да? i, brate, zove mene Ban iz Vežinu, brate, kao, alo, brate, ne kažem da, kaže, ovo mora prekiniš više, brate, Озбилно. da, kaže, ne mogu. Ono, brate, bila neka slava pored njega, slava, znaš, i sad sa slave se skupili ljudi, kao, brate, Ban iz Vežinu živi, ne, seri, daj da se slikamo, i onda mu kucali na vrata i dečko, brate, prso, brate, on nije u toj priči. I rekao mi, brate, kaže, brate, ovo mora da prekineš. A Petrović voli moj, brate, to mi je i kum budući. Aha. On voli, on ide priča, ja sam Petrović. Да бе, секој различно си ги капира работите, така. Кажи ми, имаш ли контакт, брат, со овие ликови сега од кога си више познат? Знам дека сигурно ти се јавуваат за дојди на подкаст или на ова. Имаш ли контакт со овие познативе личности што си? И дали сакаш ти да се дружиш со оглед на тоа што те знам дека си па нешто слично као мене. Не сакам нови другари, не сакам нови познанства. Идеме? Da, to je. Можам. Lagano. Možeš samo kreneš ovde polako levo. Лево да свртам? Da, samo pazi tu da neko ne izleti. I tu sad na ulicu idemo desno. Ovo, brate, pa ja imam kontakt i poštujem mnoge, na primjer, ne znam, aj sad da lupam glupost, Vasuba Kočevića i te neke glave koje su mi izašle, brate, u susret i vidimo se. Te neke glave koje su mi izašle u susret da me zovu i u podcaste me podržavaju i repere, ja volim, ja slušam rep od malena. Кој ти е еден така од Србија? Омилен? Pa Mikri, Smok Mardeljano, ne znam, Big Grupa, kratak, to je sad neka ekipa, ni Grutin, brate. Да, Ајсни Грутин е царва. Da. Ali sad da idem tamo, brate, da se selim za BG, da to neko što novo društvo, da se
da sklapam, to nisam u tom fazonu. Ne poštuješ. I isto da sam odbio, brate, puno puta gostovanje na, neću da sad da kažem koje su televizije, ali te gde da bi uspeo u Srbiji ti mora tamo da odeš, brate, kapiraš, ali ja nisam otišao, brate, razumeš? A imaš li na početku koja se pojavi? Da, te- zvali su me, da, nisam teo, brate, zvali su me čak i iz Kine da se javljam preko Skype-a uživo u emisiju. Nama imaš jedna emisija, така? Имаш интервју давано за една, не знам, од таму, ти со пивото? Da, I to je ona tehno? kontrakulturna. Да, To nije, ona nije emisija, to je isto kao ti podcast. Аха, јасно, не. Da, ali sada ne kažemo, brate, na koje televizije, na primjer to najpopularniji što su u Srbiji, brate, show i to, oni su me zvali, ali, brate, znači nisam u tom fazonu da idem. Možda bi i veći uspeh imao, brate, da sam išao po takvim emisijama. Negde me nisu ni zvali, znaš, ono, kažu, pravo idemo, pravo. Право? Da, ovo ste trake. Idemo pravo, sad smo u Duvanište i ulazimo preko mosta u Durlan. Значи тоа е таму Дурлан, така? Da, tamo se dešava Значи, cela... Тоа е тој познатиот Дурлан од неговите причи. Da. Причите на човек. Tu je, brate, nastala u principu cela priča, sad ću ti pokažem sve. Eto. Кај дур стигнеме до таму да ми кажеш како е да бидеш брат татко сега, пошто си веќе татко на Павле. 6 месеци има, како што ми кажа ти. Mala bebica. Мала бебица, да. Како е да бидеш? Дали малце као те освести и дека треба да бидеш посериозен, поодговорен сега? Jeste? Поише Како од не, тоа да. што си бил до сега, ти тигнав. Da. Šta se ovdje dešava, brate? Pa jesam, brate, ja u principu ne izlazim nigde. Ja već od kad sam se preselio u Kambodžu stajem rano i to desi mi se jednom u mesec dana, u 2 nekad, da odem da se napijem s drugarima, dođem u 3-4 ujutru, ali brate, ja sam generalno uvek kući. Sad i gradim kuću za njega, za mene. Ама градиш куќа надвор од Ниш, така? Мислам, периферија као. Periferija Niša, da. Да. И ти го сакаш оној мир што Da, што ја isto, го da, сакам. ja u zgradu, evo sad živim u zgradu, svaka čast ljudima, imam dobre komšije i to, ali brate, ne mogu da živim u stan, navikao sam da živim u kuću i onda sad hoću i ovo, ja, žena i dete, da se opustimo lepo. Tako da sam, da, mogu da kažem da sam ozbiljnin, ne da mogu, nego jesam. Shvatio sam to, brate, ozbiljno. А као се снаоѓаш во Idemo levo. обавезите на татко? Менјаш пелени, брат, правиш Pa, све. brate, mora da мислам, ti kažem da menjam. Menjam i ustajem ujutru i zamenim ženu i sve. даваш да Ali јадеш. više tu, brate, više tu povuče moja žena, nema šta kapiraš. Не, ona добро, je- нормално, мајка си. Ali е мајка, menjam, znam da zamenim pelenu lagano, brate, Da. Vlažne maramice, brišem dupe, brate, cap. Preobučem ga, tu sam išao u osnovnu školu, vidiš. Аха. To ti je Durlan sad odavde. Ова е Дурлан, така? Da. Sad ću da ti pokažem, brate, još neki sebanci na dole. Добро е вака да идам да се прошетам низ местата кај што ти ги спомнаш у цел. I imaš kad, brate, imaš familije kad kaže u jednom trenutku, brate, kaže ženi, kaže, tebi se ne sviđa u Durlan. Knjaževačka 4 trake lepo da se voziš, što ti je Knjaževačka 4 trake. Da, gde sad prolazimo, brate. А добра инспирација, брат, од каде за видео, за клипове? Pa pazi, u početku sam mogao lagano da pišem ono, brate, i ne znam, da sedem za jedan dan da napišem klip. Sad, brate, malo manje i onda ih vagam da, na primjer, izbacim 1 ili 2 mesečno, da ne bih, snimio neke klipove koji će da budu Bez veze. Bez veze. Da. Sednem pa pišem, brate, kapiraš, ovo ti je pijac gde Baki prodaje jabuke. Аха. Znaš ako si Da, pratio taj sam, serijal s sam, Bakija, da, brate, što ih juri brata mog da bije i betonku. Да. To je ta pijaca, a evo ti ovo sad ovde, vidiš ovaj slot club, to je kladionka kod Slatku kuću, brate, tu se oni to je. kao nalaze, sede, a kao žive u ove zgrade. Аха, Vidiš, to je moj kraj, da. To ti je Kladionka. Slatka kuća, brate, to ti je to. Vidiš, ovo ti je centar dešavanja, brate, familije, sad si video. Уживо. Uživo, to je to. Šta sam teo da ti kažem? За инспирацијата за клиповите, за видеата, Pa брат. sedne malo, popije se jedno pivce, brate, piše se malo. Pazi, nisu ni sve fore moje, ja to moram da kažem. 90%, 80% fora je moje.
a desi se nekad sedim u kafanu, čujem, brate, neko lupne nešto, kapiraš ono? Да ви ти го зимаш. Da ne uzimam vic, neki vic pa da ga Ma, prepravljam, nego neko... Ситуација. Da, situacija naša u kafanu, ja kažem, brate, ovo ide u familiju i onda se ja uzem to i ubacim u familiju. А сега вака после колку време, после колку време? Posle koliko vreme šta? Од фамилија Od jedna, од целата прича. tačno 5 godina. Точно 5 години. Da, prošli mesec je bilo 5 godina od prvog klipa. А има ли сега малце недостаток на идеи, на такви работи као пошто нели? Pa, Зборам по мене, пошто Да, на да, почеток да. беше бам 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 pa бам. normalno da ima. Pa i onda i ljudi očekuju da uvek to bude Celo perfektno, vreme, pa se da. nekad desi da nije baš dobro, ali brate, jebi ga, takav je posao sad, ako ja hoću da ga nastavim. Radim, ali brate, ja i dalje radim s uživanjem, znaš, uživam. Да не саш да Nije sad kao jao, ja treba pišem klip, ja jedva čekam da sedem da pišem taj ако klip. го направиш да биде да изгледа како што Да, треба, да, не да, го да. пуштиш само онака без везе нешто, секој нешто да се дешава. Tako je, brate moj. Има ли пари, бе? Pare? Да. Pa brate ima, ali odmah isto morali to ljudi, na primjer neki ovde ljudi kod nas u kraju, u grad, brate, misle da kao da im pare ko baka prase. Nije, brate, daleko. Možda malo jače od, malo jače od pristojne plate, brate, i imam, нормално. skupim ja mnoge reklame koje ja radim. Dođe mi neko kaže, brate, dosadan si reklamiraš, brate, svašta, ta neka pizzerija, pa na primjer bude to Burazaru, ja to ili odradim za simboličnu cenu, evo sad me zvao dečko tu iz Durlana, sviđa mi se, brate, to, i kaže, ti si naš iz kraja. Brate, radimo za džabe, ja ću to ti izbaciti. Da, Kažeš, da, nije da. za džabe, simbolično mi dečko nešto dao, brate. Ali ugrabi se na drugu stranu, brate, kapiraš. YouTube isto, ja nemam nešto specijalno od YouTube-a, možda jednu normalnu platu, brate, baš bukvalno normalnu. Збориме месечно, на месечно. Da, nisam ja baka prase, brate, kapiraš da zarađujem, ne znam, 20.000 evra, onda mislim, ko zna koliko dečko zarađuje svaka čast, ali nije ta priča. A- Imam normalno da živim, Да, е пристојно. pristojno, Kulturno. brate, da otvorim i firmu za taj kao neki marketing i te usluge, kapiraš. Аха. Да, Sve да to не ide, što radim, na primjer, sa sokerom, pa eto tu od sokera što uzem malo pare, to je to, brate, nema tu sad nešto... А си имал ли некоја, не, мислам, не лоша, него некоја понуда да рекламираш као брзи кредити, не знам, казина и такви ствари, дали би ги Pa ja, рекламирал? brate, ja reklamiram kladionicu, reklamiram, znači, sa Sokerbet imam ugovor i reklamiram i kod Sokerče. da, sa Sokerče, ali mi smo, brate, meni su svi prvi klipovi bili, ne ja se pravdam, brate, baš me pa briga, nego svi su mi prvi klipovi bili, oni sede u kladionicu, imaš, brat Да, бе, moj, има прича. priča ima i onda sam ja samo tu priču što sam prvi u kladionicu prebacio da bude za Sokerče. Да, Ali ne reklamiram nikakve Forex prevare. Drugo, brate, smatram da Burazaru, ja se odem u kladionicu ponekad, ja tu decu ne viđem, znaš, kao, ti reklamiraš, teraš nam decu u kladionicu, brate. Mislim, dobro, to je sad vaše mišljenje. Brate, prvo, Pravo? možemo levo ovde, да. idemo levo. Znači, brate, imaš 18 godina, možda uđeš, brate, sad ti ako si budala da prokockaš, da staviš kuću, to je šta da ti radim, А brate. реално тоа е до тебе. Pa- Ама тоа не можеш да им го објасниш, брат, на луѓе, око. Ali da, bilo je mnogih ponuda za to, za neki Forex, za one piramidalne šeme, znaš, kao za тоа е ulaganja. катастрофа, брат, не Tips, знам. onda znaš ono tips, tim Da, kao platiš, da. on ti kaže koji tiket da odigraš, Тоа е, ne bi да, reklamirao. тоа- A mi, na primjer, sad za Sokerče pravimo priču, Jokić, izvini da im sam, lupam glupost, idemo levo. Jokić, brate, kvota da će da, brate, triple-double taj i ta, pa onda ja napravim priču, oni se nešto svađaju u kladionicu, eto, to je ta priča. Preko te priče ne idem, jebem li ga. Да. А имаше ли хейт коментари, брат, и као се... U Као, početku mnogo, da. и као се... А зашто, кога ти правиш, например, нешто да се насмеат луѓе, брат, зашто имало хейт коментари? Тоа не ги разбирам луѓе. Pa ne Као znam. што ти викаат, копираш некој? Кој копираш? Ти не си А, копирал никој. Ne, nikad ja nisam kopirao nikoga, ali bilo je u početku, i samo u traku pa idemo pravo. Nastavljamo pravo. Bilo je u početku nakazo, skini se, ko priča ovako, nemoj tako da pričaš. Znači, svašta, znaš, jebem ti familiju, brate, pa sam onda radio sam vlog, brate. Vlog, tetovirao sam kambodžansku tetovažu, pa ideš kao u manastir neki njihov, pa ti oni usveštaju. Mislim, da li sad ljudi misle da sam ja Aha. verovao, da idem, znaš, da verujem u Budu, brate, i to. Pazi, samo nemoj da udariš ovo, da izujemo iz patike. Кој? A, evo tu idu. Нека помина, нека помина. Ово- Ние сме пример. I onda je bilo posle, vrati se u crkvu, idi da slaviš slavu, majmune.
ulaziš u tuđi hramovi, brate, onako, ja sam otišao da snimim da ljudi vide malo da... А те допираат тие брат коментари? A? Те допираат? U početku mnogo, nema šta da lažem, brate. Si- Sad ne. Сигурно си се нервирал Jesam, многу, да. jesam, brate, ja sam 2 puta i gasio Instagram, brate, napijem se, kažem, baš Oj. bre, mamuvam, bre, jebem više, bre. I ugasim ga, kapiraš, i onda sutra se otreznim, brate, pa mi bude, idemo pravo, pa mi bude, brate, Криво. bude mi krivo, znaš, i onda, evo, to je bilo možda prve 2 godine. 2 godine, ali sad, burazer, znači samo, ono, brate, delete, blok, Da, da. a na neke klipove čak i izbacim klip i ne čitam uopšte više i ne čitam komentare, brate. Па да, бе, не. Зашто Да. да си ја трушиш Možemo енергија? ovu traku pa da idemo, brate, levo. Tamo, Таму лево? tamo levo, da. Зашто да си ја трошиш енергијата, Енергiju, брат, да. и Баш кад дете дома, се која ќе го земеш, мислам дека сите проблеми исчезнуваат, бе. Mislim da nikom ništa loše, kapiraš, nisam ja, ono, nikad se ni sa kim nisam ni posvađao, Да, бе, не си им направил лошо на никој. loše, ništa, da. Da bi sad ja nešto, brate, ovo. А кажи ми, многу луѓе ме прашува на тоа што остави прашалникот, што се случи со филтерите, брат, тоа. Па- Сакаат да знаат луѓе. Pa Кој што ти ovo... беше црвена. Ma idi pravo, idi. Па да, ама црвена. A? Mogu si. Nema veze, sad ćemo da Ќе znamo. ќе почне. Brate, to je kao zbog mentalnog zdravlja, oni su ukinuli sve te filtere. A mi smo ih imali, plus smo napravili kopije tih filtera u jedan, brate, Spark program, Aha. Meta Spark. Ali su oni, brate, kad su gasili te filtere, oni su i taj program ugasili. Ja te, što sam platio te filtere, brate, kapiraš? I oni su nestali. I oni sad pravimo ono, što bi rekli Englezi, from scratch, brate, od ništa, brate. Аха, kapiraš? од почеток, Od од све. početka. I sad, na primjer, Betonka izgleda u fullu, brat moj izgleda u fullu, familija mi još nije to ispravljamo polako. Komša mi još nije to, ali, brate, ovo je maksimalno koliko sam mogao da spasim. Ja sam istavljao bio na glasanje, sam rekao, brate, ja imam i drugi koncept, spremam neki stand-up i nešto, ja sam mogao ugasim klipove odmah, brate, kapiraš. Kažem, to je to, brat moj više, brate, familija. Betonka ne postoje, idem, radim stand-up, brate, Da, kapiraš, da. imam ja tu, pazi sad samo. Ови идат право. Da. I ovo... Ali ljudi su, ono, stavio sam na glasanje, ne znam koliko hiljada ljudi je glasalo, svi su glasalo, bilo 99% je glasalo, nastavi s klipovima, ne zezaj se, kapiraš. Tako da se radi. Да, значи не треба, мислам, Čekaj, nek prođu svi. Sad možeš. Ovo... имаше ли ти план, на пример, ако некојаш се угасат филтерите, што би правил? Pa jesam, ba, ja ti kažem, ja sam imao kopiju njihovu. I to mi je radila jedna Ruskinja, brate. Ама она скроз да ги Skroz снема, ако iste, ги bre. снема. Da. Не, ако ги снема. Pa sad imam. Sad već imamo, brate, u drugim Значи formatima. сега Sada продолжуваш. možda, da, sada možda, brate, da ih brišu, ja ću da ih ubacim u drugu. cijelo Pazi vreme. ovde, brate, redovno ih... Redovno, viš, oni, brate, hodi samo skoči, brate, na pešački. не знаат. Ne provališ da će on da skrene, znaš, Да, daje ti и na... не гледаат. Ne gleda na pešački, nego ide ovo koji samo skoči, Ти brate. мора да предвидиш дека ќе... Da, i... A ja se cijem od toga. Tako da sad su filteri tu, kapiraš. Pa imam neke planove, brate, imam nekoliko stvari bih voleo da radim. Ja sam teo i podcast, spremam i stand-up, ali ne mogu na sve strane, brate. Не можеш на сите. Мислим- Ја правиме на сите страни, ама гледам дека е многу тешко, брате. Тешко. Сега. А сега... Izvini se im. Ајде, слободно. Da, mama. Pa ništa, idi tamo, ja sam, snimamo podcast. Pa da, bre, da. Ćao. Ovo, Keva me zove, malo da dođe da vidi bebicu. Ако. Brate, i onda sam, brate, pazi, sad rešio sam manje više taj stand-up i to mogu da radim, ja ga imam spremno, mogu da radim kad god. Ali ako krenem da radim sad stand-up, Ќе се изгуби... onda ću da izgubim, brate, sve klip, neću više snimam klipove. Да. A mislim da bi bilo malo glupo prema ljudima da ne nastavim da radim jer i dalje imam dobru podršku, mislim, ono, Кој што klipovi реално su- луѓе го сакаат и чекаат. Например, da. зборам по мене, ја чекав да избациш некој клип за да го гледам да се смеам сегаш. И сега може малце да им ја скршиш као... Da im polomim osjećanja. Да, реално, пошто веќе се поврзани луѓе со ликовите, сегаш. Znam i onda sam rekao, brate, neka ide to još malo, još koliko ide lepo.
kad vidim, brate, da je to već preizdisaju, da se to gasi, ja ću onda, brate, napravim svoju predstavu, kapiraš, i da krenem Da ideš da da работиш. idem, brate, da radim. Tu je, brate, i veća lova, da ti kažem, tu se može uzeti, Da, brate, много. fine pare, mene zovu, brate, i preko Beč, i tamo i Nemačka, i to može se napravi. Само таму нема филтери, бе. Nema, tu će bude, brate, vidi ga, evo ga, isti, brate. Да. Ама ти немаш, мислам, веќе имаш искуство од тоа, така да не е ништо проблем. У Македонија би дошол или не? Си бил ли? Кажи ми малце нешто за Македонија, Био сам. доаѓам од Македонија, брат. Braća naša, brate, ja obožavam Makedoniju. Bio sam par puta, prvo ko mali tu kad idemo, brate, dole, kad idemo Grčiju. za Grčku, da, na letovanje, pa stanemo malo, ne mogu se ti ko se zove ono mesto s jagnjetinom, brate, dobrom, tu čale uvek ostane. Да, у Мрзенци. Mislim da, Mrzenci. Mrzenci. Skoro sam bio nešto samo do Skoplja na brzinu i bio sam na aerodrom, nešto pokupim drugara, ali to je to, brate. Nije severna, nego je Makedonija, braćo moja. To je to. Тоа да. Smatram da smo mi bratski narod, brate. Дефинитивно. E. Нормално секад има исклучоци на луѓе и од кај нас и од кај вас што се хейтери, знаеш? Али битно е да повеќето луѓе мислам дека се поштуваме и сме братски народ. Da, Ние ако не се држиме кој брат? pa ko će da... А ќе има ли можеме ли да очекуваме некој стендап брат у Македонија? Pa ja mislim kad krene, da će sigurno da bude i u Makedoniju, brate. Znači, obavezno. Tu nema šta. Значи ќе ми се јавиш, ќе организираме. Сад смо. Сега, да. I sad smo u akciju, u kombinaciju. Да, сега сме шајка. Tako da će to sve lagano. Да. И многу ми е мило сам да ти кажам што, на пример, враќаш на пораки. Има некои луѓе што глумат звезди, сееш као Da, и не враќаат. И ја исто тоа го правам со луѓе кои ќе ми пише некој враќам на порака, брат, нема зашо да не вратам. Пред се треба човек да бидеш, мислам. Те брат Луко, као сакаш брат да те викаат највише? pa Arsa, brate, Arsa, mene, tako? da, Arsa, Marko Arsić, Arsa, svi me zovu Arsa. Niko me ne tebre loko, me zovu klinci kad me vide, brate, Da, evo ga tebre loko, ili evo ga baba, nekim deca me zovu baba, dobro. Zašto Sam ja baba? Pa kao zbog za brat moj, brat da, moj, i ono, da. da, kao, evo ga А baba. вака кога ќе излезеш по улици, има као ајде да се сликаме, ајде Има, да се има. сликаме тука? Ima. А кога ќе отидеш у некој друг град, брат? Ima. Ima, Ja sam u Makedoniju sam se slikao, brate, na aerodrom 4-5 puta si. Озбилно? Majke mi, brate. Значи гледаш, тоа е U респект. Skop, da, u Skope na aerodrom, brate. Ja sam mislio da neće da me provale, tamo sam bio do kad. Ej, brate, može, slika, može. А замисли кога ќе дојдеш, A? кога ќе дојдеш у Скопје, кога ќе Да. седнеме негде на кафе да видиш што ќе се деси. Pa ajde da vidim, brate, meni baš mi je milo, majke mi. Brate, ja bio u Skopje na aerodrom, ima neki kafić, ono, kad uđeš u Да, kafić, има da. кафич. Jedem, brate, sendvič neki umazao sa od majoneze i prilazi neki kao familiju da ja... Znaš, ono kao, ajde, brate, čekaj da se obrišem. Da se ja slikamo. znam, Da. Е, тоа е доказ дека те сакаат луѓето, брат. Hvala, braćo moja. Ништо, мислам дека окей, мове си направивме, се надевам дека добро си помина, брат. Sad Дека misliš? окей. Да, Pa, sad. odlično, brate, ja sam znao da će ovo da bude dobro. И мислам дека супер разбираш македонски, брат, со оглед на тоа што знам кога ќе отидам у Белград, некад абе не те разбираме ние. Pa, brate, mi smo nišlije i sad tu nišlijski, ono, brate, ja i bugarski razumem, brate, kapiraš? Ne sad kao makedonski, manje, Да, ali razumem, brate. Да, бе, да, тоа е. Али мене, бе, цело интервју јас зборам на македонски. Pratim ja jednu crnkinju, onu, kako se zove, Ema. Evo, Ема, pozdrav za Emu, pozove me u emisiju, te, bra. Поздрав, Фема. Da, Ќе vidio sam, brate, zove ove neke tu iz Srbije, brate, došao bi, znači dolazim odmah. A nju pratim, ako mi veruješ, brate, kad, ja mislim, ono, nije imala ni 7-8 hiljada pratilaca. Negde mi je iskočila, brate, neki reels da je ona, priča makedonski, bila mi simpatična i od tad je pratim, brate, stalno gledam, brate, neke njene zebancije kad priča na makedonski. Не, добре, интересна е, баш како Да, збори јесте. на македонски е многу интересна. A zna dobro da priča makedonski, a? Па се учи, ама Да. за сега е супер, така да Dobro. респект за нејзе. Фала ти што гостуваше, брат. Hvala, brate moj. Ние ќе идеме сега у Tri Три cveta. цвета, Da. кај да го видиме и бања од врешању. Ideš ovde levo u Vutraku, pa idemo levo na... Аха. А јас сакам, брат, да те замолам. Slobodno, cep. Че да ја пуштиме жената.
А јас сакам брат да те Мрж бре, ебем те уста. Извините. Па брате, ние го мисли да ја псуемо, ми причамо, брате, и показала ми ова ко, брате. Озбилно, Да, нема бе, ни видел. Ниси веќе, видел? не. Да бе, ја причам с тоа, брате, и она мисли да е нешто псуемо, капираш, бре, око... Катастрофа, нема Показала ми видел. као сиса и А га ние ја чекаме да помине пешачки. Еј, катастрофа. Страшно. Сега идеме лево, така? Да, ја правиме А. круг, ту сме били мало. Ја би те замолил да кажеш на некој од твоиве ликови да се одјавиш на... Да. Кој hoćeš, брате? Па не знам, брат мој, мене ми е омилен, знаеш. Или кој ти е тебе лесен? Кој ти Може, е- кој ти е- брате, људи, поздрав за македонци, бе, брат мој, љуби македонско девојче, брате. Гледајте Бомба Кис лагани подкаст, брате. Како се зове? Carcast, да? Каркас, да. У Carcast, брате, љуби вас, брати. Позабите ме 50 кинте кад ме видите у, брате, Скопје. Тоа е тоа. Фала ви, друштво, се гледаме ние у наредна епизода. Не заборавајте да ставите лайк, шер, субскрайб, тоа све. И на неговиот канал исто да го запратите, тоа ви го имам ставено уште на почетокот. Чао. Поздрав од Ниш. Чао, чао. Драги мои, пошто го заборавивме поклонот у Каркастот да му го даеме од моите спонзори и Алфа Техно Центар. Да се извинам пред време и сега ќе му го даеме на човекот после Каркастот поклонот. Не, брат, повели поклон сега. Алфа Техно Центар, брат. Добре. Фала и на тебе за гостопримството, за све. Уживајте, брате, ајде живели. На здраве.